ya beda doa baca muntra sokia baca mara-mara di ngaki beda solawat nyaman solawat sajaratun nukut pungkan abese kia yang dek terus yang mau nano burung tina malela pada tandi terus ya di ngaki beda solawat are baca bi dengodan beda solawat tuli taman pungkan abese ya pungkan abes apa solawat pungkan abese pungkan ada macam bacaan ini ngaki tak beli na boleh ada kurang penting pun ini jaga aja saya luar mak letang ini doh terus lagi ya sini kebacaan Allah bi gule ku amare niki kesampean solawat penika bi gule je seakhir kesampean sampean ngucak nerema kaulah pakompak iki marena tori baca boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Kurang semangat Allahumma salli ala Muhammad. Boleh sekalian lagi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para ulama, para kiai, kong langkong pengasuh Musalla Nurul Muta'allimin, sareng sedaja para kiai si hadir nang saat malam mangken kaula tak bisa nyebut asmah agungipun para ajunan, namun badan kaula sangat amul jaki. Para sepuh dan tokoh-tokoh masyarakat, langkong-langkong, bapak kepala desa setempat, sareng sedaja setap-setapipun, para hadirin kaum muslimin, para bapak, para ibu kaum muslimat, undangan lebih ke tetangga sehadir malam mangken, sedayana kaula sangat amul jaki. Papanggian malam mangken ngiring syukur ka Allah. Areng bareng maca kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Tori bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh? Alhamdulillahirabbil alamin sekalian lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam mangken gula ban sampean bi Allah niparingin bisa long-polong kak kanje. Hadir nebet pabangkian peringatan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi ulama ikbala man qasada maudi'an yukra'u fihi maulidun nabi, sapa-sapa orang laki otabana bini seentar kasitung tempat setempat jadi yang membeda peringatan kelahiran kanjeng Nabi. Artena amo pakompak amo lot hadir kaun janganmu mangkat dari jompo iko joka aja mangke lesok kula si mangkat maren murib mak ongku maren murib kula si berangkat keng polan cek jauh nah kita lede pak beja mangken mara bejang murib kula langsung berangkat. Ika jaka aja mangke lesok, ika jaka aja mangke baya dari jompo,
gula ben panjenengan mangkat ke musalla nurul muta'allimin parlona ke ngai lahir Gusti Kanjeng entaramu lo bakwa bi ulama mau amin marin pakaje terus mau amin marin pakaje siap bakwa bi ulama mun beda orang laki otabena bini entar ke situng tempat tempat jadi yang ngingail kalahirna Kanjeng Nabi artena amo bakwa bi ulama fakaan nama qasadah raudatan min riyadil jannah orang jeria pada ben entar kauncengan kebun-kebunan swarga kan mangkana malam makin pani gula ban sampean parapan bedi pun kebunan swarga thank you pun kebunan swarga ya lam dun ya lam manjaran masuk aku laku ke swarga tero tak tero ke swarga abu swarga ni ka pernah terita caan jengki pada tak teman depar sampai tak keng keburu sih masuk swarga sampai dalam kaburu na bantan yang jak kerpek mon kaburu si masuk swarga mati kelu Allahumma sholli ala Muhammad pon swarga menika pernah mon cai pon kitab wa faqihatin katsiratil la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furusim marfu'ah inna ansa'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara uruban atraba niki di dalam swarga buat tak teman mutos kalak makin nyulbu boleh mantren mil wa gula ban sampean heran buan swarga kak bungkane swarga menika teretan bungkela di atas koncoon di bawah nengen terus kak bungkaan swarga menika teretan bungkela di atas koncoon di bawah apa makna bede iya alam dunia bede saga dimai Allahumma sholli ala Muhammad nika kak bungkaan suar sehingga mun ngalak abara rabu si bede mulja dari buana swarga menika tahu sa naik tahu sa ajengu langsung motek ikalak situng nyulbu situng la maktu'ah tak toman mutos bentak toman ambu abua meloloh alhamdulillah wa furusim marfu'ah lama anis warga benih kelembu para rabu faj'alnahunna abkara uruban atroba bidadarin idilum swarga benih ka para rabu sebeda mulja yang kuya berempat kali boy pakun paraben angah hoy Allahumma sholli ala Muhammad terus yang kuya berempat kali bayi pakun para subhanallah mun nginum bidat dari swarga benih teretan ikerungan panika aing sakili ropadeng mun acopa ka aing tase salam dunya panika taber kabeh ambu siajen kabeh mun bidat dari longos pun terus darama mun bidat dari longos acopa ka kon laju kon mati kabeh engki na bangki lai ka iya para rabu se bada mulja bi Kanjeng Nabi bi ulama ikabala mon bada orang laki otabena bini tua otabena ngudah terus hadir ke situng kenengan hadir ke musalla nurul muta'allimin parlona kengak ngingei kalagirna Kanjeng Nabi polan musalla amo datang gulaban sampean mangkat di Roma intar gulaban sampean beda sa jalan sokoh beda sa sepedaan engki na bengki
mangkat gula ben samtan ikalak kocan ikalak kalambin kalak sarunga yang kui surbana apa imu sholla nurul muta'allimin setiap bedemolotan mangkat gula ben samtan bi ulama ibu kuah ureng saga jeriah pada ben seentar kebun-kebunan swarga amin kote boleh emak pakro tuh itu benda remak akan boleh amin lu ibeli ina boleh orang saga kenikah pada benintar kebun-kebunan swarga gula ban sampean melemakin penitaritan sebedemul cuma kelesoi kerja payah ke mun payan gula pak haram payan gula makin duja tambu sekali sehari gula pengajian konjengan gila pahmulotan arten alpo mun sekojen menusawaken Allahumma sholli ala Muhammad makin kakanjo Masya Allah lesoh payah ki buri di mobil gula ledup tesorondup acorak langit degeng tako tas halep gula terus ingki sampian leso sampian payah keng leso semakin pani mandiran tetia gentena leso pagi ya junna Allah malam mangken gula ban sampean si payah apa nih mandiran ku laku tak payah ya junna Allah gula ban sampean salong polong malam mangken pani mandiran bi Allah ipa polong apa ki ya junna Allah ipa polong iswargana Allah subhanahu beda ibingkeng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat Nabi Muhammad pani bi Kanjeng Nabi kateretan gula ban sampean umat Gusti Nabi Muhammad coba baca tore la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur tada pangeran salain Allah Nabi Muhammad utusan Allah tada sempeen salain Allah Nabi Muhammad kon pakona Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur tore bareng poso tada pangeran salain Nabi Muhammad utusan Allah tada sempeen salain Nabi Muhammad kon pakona Allah boleh tada pangeran salain Allah Nabi Muhammad utusan Allah tada sempeen Nabi Muhammad kon pakona Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ulaban sampean umatan Nabi pakompak umatan Nabi umat Nabi Muhammad pani gulaban samtan seteja pani bi Kanjeng Nabi pamasuk swarga kabeh seikat terwe bi Kanjeng Nabi umat kabeh pamasuk swarga Kanjeng Nabi pani tak ridho mun beda umat masuk neraka teretan Rasulullah ni tak setuju mun beda umat situng umat pani laki utawa bini situng saos umat Nabi Muhammad mun masuk neraka Nabi Muhammad tak ridho Nabi Muhammad panika teretan sebedemul jai terosagi engki pernah ipataberin bi Allah gunung Uhud ika kebaya emas wala saufa yu'tika rabbuka fatarda Muhammad
Kakek mun gelem gunung Uhud bingkoi ke kebaya emas. Jual bi kakek ke beli mobil, jual bi embaan ke kebaya Roma, jual bi embaan tompok pesena iri kening. Bingkok gunung Uhud ika kebaya emas dagun Allah. Ipakuwa bi Allah bi Nabi Muhammad idzan ya Rabb la arda wa wahidun min ummati finnar. Gulamun karakun gunung Uhud ika kebaya emas, ibri obeng, ibri mobil, ibri Roma si ganteng, ibri mobil si bagus. Kula tak ridho pangeran. Mun ki ngidinga kabar umat kula teka situng si masuk neraka. Mun kengki ngidinga kabar umat kula teka situng si masuk neraka. Kula tak ridho maki beri gunung Uhud dadi emas. Tak apa-apa kula cek paringin gunung Uhud dadi emas. Tak apa-apa cek paringi Roma. Tak apa-apa cek paringin emas. Tak apa-apa cek paringi obeng. Tak apa-apa cek paringi mobil. Tak apa-apa cek paringin PC. Kor umat kabi sabadana lulus masuk swarga. Amin. Bede pemimpin saga kan. Bede mak. Abuh mun bede pemimpin saga jadi ada pilihan taritan. Langsung detik terus ini Allahumma sholli ala Muhammad. Tak rida gula mun bada umat gula si masuk neraka teka situ wa wahidun min ummati finnar teka situ umat gula mun masuk neraka gula tak rida Gusti. Dadi gula ban samtan sedaja Nabi Muhammad gula ban samtan kapi iya jaga ke dalam suar kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba debun Nabi Muhammad. Tang umat kabi ipa masuk aswarga. Laki bini tua ngobe ipa masuk aswar. Terana long polong akabdi. Pakompak mantera long polong akabdi. Mantera naring bering aben Gusti Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Di Nabi Muhammad tang umat kapi pemasuk swarga, tang umat kapi bingkoi ke bering ke dalam swarga, tang umat kapi bingkoi ke dalam swarga. Amin. Kecuali mun tak gelem. Bebeda si tak gelem beda. Itrosaki. Bebeda umat Nabi Muhammad gula ban samtan si tak gelem masuk swarga bebeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bebeda si tak gelem masuk surga bi kanjeng Nabi bi sahabat bebeda kanjeng Nabi bebeda orang si tak gelem ajak masuk ke surga bi Nabi Muhammad jawab wa man ani doholal jannah mun atoro kako masuk surga. Amin kote. Enjak mak pak krogu ungguan susah dia apa kana. Boleh mun atoro kako masuk surga. Arok torok ke kanjeng Nabi masuk suar. Bi kanjeng Nabi pakon apa aja ngapa. Bi kanjeng Nabi pakon apa sapa. Bi kanjeng Nabi pakon azakat azza. Bi kanjeng Nabi mun mampu pakon haji haj. Gini torok bi gulaban bi panjenengan. Sora apa aja mun jepok berjemaah. Jadi semak ben masjid di kadang pas tak temanin teran ke masjid. Terus musola badah langkar badah engki na bengki masjid semak alhamdulillah gulaban samtian udi imatura panila tak kurang nyaman para rabu nyaman tak nyaman coba udi neng daerah lain imatura pani maka ima beda masjid maka ima beda langkar maka ima beda musola apa aja ngabaja apa ibadah kita tangkep posak ban masjid engki na bengki posak ban langkar gula teman intar ke Kalimantan para rabu sebeda mulja pengajian neng Kalimantan bara petong jam perjalanan gula tak tepangki ban masjid sekali sebeda apa kun babi ban pate mun ngakana repot ika bisa para rabu jadi banyak apa kerokun warung di dua panggang warung di dua panggang B2 panggang panik keteretan sebeda mulja warung babi panggang imatura jo alhamdulillah ima di mamas pakompak ima di mamas kan mangkana masjid retore kenengin berjamaah
musolla kan nengi berjamaah tako agak seri berin ruwai terus haki ya ri berin sosom corona ri berin bade corona kak kanje bade Allah terus haki ki melanggar itu tutup masjid itu tutup musolla itu tutup ngocak reng longos tang masjid mun tutup pedeng maki kelebune bade tang masjid mun ditutup maki polisi nyobar terus iya bade masjid ditutup yang jak pak kompak bade masjid ditutup bade musola ditutup bade langgar ditutup ada kengsi berjemaah sesengkah masjid tebakuna buka masjid tebakuna berberengki na bengki masjid tak toman itu keng tak toman intar berjemaah perintahan kanjeng Nabi bi kanjeng Nabi kebala Allahumma sholli ala Muhammad patete sapa orang sekenceng bajang berjemaah bi Allah bakal ibri lemak kamuljaan terus ya ini ngaki sapa orang sekenceng abajang berjamaah laki atau bini bi Allah bakal ibri lemak kemuljaan ikbala situng salima min azabil qabri selamat dari siksa kubur amin kuburan ku laku teknya tanya akih kuburan tek sapariksa malaikat tanya malaikat tak nakuk malaikat tak penyapa selamat tak selamat mon kenceng abajang berjamaah kuburan ria ruwet mak mari kebala kuburan ria sengit kuburan ria angker mon kadung italpet di lembumi kepe di kuburan renyo tolang gula ban sampean terus iki kan mangkana orang serojak bunga buki bujuk tetoron bujuk anu tetoron la terus tetoron bujuk pele tetoron bujuk pao tetoron bujuk acem lah mun bujuk teknik ampuakin teknik kebe ke dalam kubur apa sih Nabi kebe ke dalam kubur terus aki ya laisa ma'aka illa amaluk seike bae dalam kubur dia karokun kelakuan siki odi bedeneng alam dunya pun odi ini dalam alam dunya panika bagus insyaallah de pak ka kuburan selamat pak kompak mon odi ini alam dunya panika bagus insyaallah de pak ka kuburan selamat tapi mon odi ini alam dunya panika coba teretan mangke tetoronna bujuk catek mon kalakona tak genah renyo tak renyo lembu tak lembu kepe tak kepe talpet tak talpet arapa apa encan kelakon kan karena lambe terus lagi ya putra biniin kanjeng Nabi pani nyaman Siti Fatimah pasera pak kompak pasera Siti Fatimah pani kabi kanjeng Nabi iparaka sapopon kanjeng Nabi nyaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib aga duin putra dua nyaman Hasan bin Husain kan makanya kanjeng Nabi ikocein Jaddal Husaini embana Sayyidina Hasan bin Sayyidina Husain terus iki Rasulullah panika ikocein Jaddal Husaini si anya ma Fatimah panika para Rabu si pada mulja rajina Sayyidina Ali panika ibuna Hasan bin Husain panika kapan sete sing ngosong ke kuburan panika para Rabu si pada mulja sineku ika atela karo orang kempah pasera Sayyidina Ali Sayyidina Hasan Sayyidina Husain ika iyan panik kebeda sahabat nyaman Abu Dzarrin Al-Ghifari tapani osong ke kuburan para Rabu Abu Dzarrin Al-Ghifari kapan depak ke kuburan Abu Dzarrin ku tak ring pah mancing iki pah ngocak ya kubruh atadri manil ladzi ji'na bika kuburan kakek tahu ya siapa sih sahabat ke dalam kubur sete sih sahabat kambean setiare Ari benireng bini kung tangkung hiya bintur rasul ari putra binin kanjeng Nabi Saujatu Ali al-Murtada ari binin Sayyidina Ali kuburan
Ibuna Sayyidina Hasan bin Sayyidina Husain. Ari ring bini super salam dunya are. Putra binin Kanjeng Nabi. Sing ngajak rok erok, sing ngajak siksa, sing ngajak kok takok, sing ngajak lancet, sing ngajak kepel. Ari ring bini bagus. Bi kuburan pas jawab, ma ana maudhi'u hasabin wa nasab. Yanju minni man salima qalbuhu wa hasuna amalu. Engkau jak kebela potran Nabi, jak kebela potran siapa itu. Napa lah bagus dek nak dia selamat itu. Mungkin coba lalako nah mangki potran Kanjeng Nabi pakul lempu marin. Apa boleh kun reng longos itu. Teran selamat lah. Manteran selamat lah. Amin ya rabbal. Orang si kenceng apa jang berjemaah selamat dari siksa kubur. Kor kenceng apa jang berjemaah ya cak minan malun. Oh nolai situng terus saya nomor 2 Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nomor 2 orang si kenceng bajang berjamaah ada guna Kanjeng Nabi yarfa'ullahu an daikil ais. Orang sekenceng berjamaah diin bi Allah ipa ta'arwat amin odi ipanang tenang amin belanjana cokun kop cokop usahana kun kop cokop keng diin nyaman mungkin apa mungkin makin banyak PC mun tak tenang senep pakompak senep tina make tandi pesemon senep engki na bangki bini narat pakompak rat kengbo makan hati engki na bangki ratin kengbo bengal tandi tunya aja terus ya belanja kun pas-pasan seede ere laku nyari laku seede ere sedu malam nyari du malam keng abe pikiran nang tenang mun kenceng berjemaah abi Allah paringi nang tenang teritan udi karo paringi cokop alhamdulillah lalakone nenje tak sarah lalakone nje tak cek ngaoson lalakone nje tak cek nyiksan keng karo belenje ni paringi cokop teritan alhamdulillah. Abajang kelenjang rok buntabun rok loki anak kelenjang kelenjang rok lontalon iker paker kak retan gedang nongkol kanenem. Ting setondu nih jual baju sengang polo. Ile kening cek bulan cuman sebulan cokok. Pakompak alhamdulillah. Orang si kencang berjamaah abar Arabu si pada mulja kau di Nabi Allah ipa tenang. Ngeremaki ajam para Rabu telur ajam 12 biki tedes kapi para Rabu tinggi patoron pak nyoronyo 12 telur aja tak luang teritan rengkerengan ro tak nyapa teh alhamdulillah rezeki Nabi Allah ipagem pakompak ipagem bi Allah rezeki ipagem mon kenceng bajang berjamaah kan mangken ring bojong berjamaah are kesogi amin koma mantar sogi kabeh pakompak mantar sogi kabeh orang silibur berjamaah bi Allah pesogi amin mantar sogi kabeh abu sogi ri parlo teh kan mangkane sampean mun minta lanjang umur minta ben rezeki nama ya Allah abdina mantaran paring lanjang umur ben rezeki sebanyak deh iya mumpah kalau kun minta lanjang umur tandi PC pada ban saya mati teh terus barokah terus materan barokah amin ya rabbal alamin tetapi orang yang kenceng bejang berjamaah di Allah kau di ini paringin nang tenang mangke tandi belanja paringin nang anak tak bengal bini tak bengal anak rok toro oca alhamdulillah oleh berapa dua si nomor telok tete nih ya murru ala sirati kal barqil lami ku laku ting lebat etete pada ban kedop napor kar pada ban kelap napor kar manusia penika ku laku bekal lebat neng setong jembatan para Rabu
jembatan apa nih kekeniin pada ben ubu tak cuma pada ben silet para Rabu membentang iatas apoi noraka para Rabu perjalanan 1500 tahun terus iki orang bade sajalan rangka bade sajalan gersot bade sajalan napang para Rabu bade si berkah ajik-jik bade si numpak sapi bade si numpak embi bade si numpak masjid si numpak sapi berarti atau mana kurban si numpak embi karo berarti kurban embi sinumpak masjid itu berarti teman abangun masjid teman nolong ini ngabangun mas ya mun sombong nabek raja neng bek nengah yang kan adil ki ya Allah terus lagi ya mun sombong nasi bek ni ala neng yampir raja ya mun lemai punya neng dakon dak baba agak ledir sekoni keker Allahumma sholli ala Muhammad terus lagi yang ki lebat kapi etete pani para Rabu bade sejalan gersot bade sejalan berkah bade sejalan napang bade sejalan rangka bade si berkah ajik-jik bade si tak ning kuli sekali reng kaper ngocak ya Rob 5 de aptok tani dan kula mak lambat kenapa Gusti dan kula mak cek bereun sele bede ka iya dan kula mak cek lambat ta bede ka iya ajalan tak ning ajalan dan kula bi Allah jawab saya melambat bening kok tapi saya melambat lalakon kakek dan selamat kapi tantretan sebada mulja mun keker dari tete pani keker dari jembatan pani langsung ke dalam neraka para Rabu neraka jahanam leku lepan ibaban orang kapi sebada lebat tete ke penikah perjalanan 1500 tahun para Rabu keniin pada ban ubu lancengah 1500 tahun tak cuma pada ban silet mun keker kika iya keker ke dalam neraka langsung para Rabu mun keker kika iya sobung pemilihan boleh lain pas jeburan ke dalam neraka tapi orang siapa yang berjemaah punten tak lebat secara rangka punten tak lebat secara ajik-jik pada ban kelap napor karo Prabu celarat eko le temu nuklek ke swarga amin gua mak la manteran selamat kapi orang si kenyang bajang berjemaah kalbar kilami debun kenyang Nabi pada ban kelap napor karo terus deko teran selamat kapi teran selamat kapi orang penikah berarabu sejon banyak ngi betunya sejon ruwet jalan sejon soki jon ruwet jalan kan makanya gelanon ini terus lagi yang reng miskin ben reng soki para Rabu kas warga pada kamangki badan pada Jumaat pada tak teman tobeng si miskin Jumaat si soki Jumaat gelanon coba tak sabar si soki ini terus lagi Jumaat pada Jumaat pasa pada pasa tahajud pada tahajud teretan keng mun si soki karo ben si miskin jauh ngadeen si miskin karo si masuk ke swarga kacek 500 tahun 500 tahun mah. La ilaha illallah. Jadi banyak ku laku penikah teretan jeregen calip palakon. Terus iki. Arapa. Si jeregen lu ki periksa teretan. Sapria cidu salam. Di dimah longos jeung ngadeujeun. Apa jeung ki? Engki. Jumaat tak tobat, Quran hatam ben minggu, solawat tak kebitong, istighfar lengkap, haji berapa kali sih? 14, umroh dul hekor, sedekah, tak kebitong, terus, motor berapa sih? Truk 5, mobil pribadi telur, dan truknya 6, bumi di masjid. Andi ngaramun sebidak hektar ibitong lepah bi malaikat truk pertama ini mauleh anu malaikat anu tegang begen tak ring pahasil kebeli truk dek remah cara anak jual ini mauleh najere pada emah terus gilirkan situ si mariksa truk kapanika dari tante le saleb bi semisken roman si miskin ada periksaan siapa dari ya pansa iman malaikat dari dimah longos jeung adajah apa jeung man beres
Jumaat pada tak tobeng pasah lengkap, sholawat bedah, istighfar kena, Quran menjepok macam, haji saya kesanguan lah nyaman sedekah kenapa saya bagian terus along tetolong goreng mun bedereng mati de ada malaikat tunyana kenapa sobung segala tandi apa punten mobil mak mobil bau de tandi masuk mana ngucap bansa iman kelenon baik kada ba peten ye mak corak cek abi diperiksa nak kake baik situ salam ngucap ye cong kasakada eko tinemu temu deki ye eko lo sallallahu Muhammad manteran barokah amin ya rabbal le orang sebajang berjamaah apa rabu tete nih mangke soki ya mangke keng banyak abentunya lebet idilem ko idilem iya panapa itete pani pada ben kelap napor karo arapa orang pani kemun rutin berjemaah diintak kira cerai abah gu ungguan terus badat ada ring cerai keman cung tanang terus iki oh diintak kira ring cerai ini kegelanon idingaki ring cerai panika para rabu si bedemulja mangki ahli tahajud ahli ngatamaki Quran ahli apa Senin Kemis mun ring cerai swarga nama sok di budi ngiding bu njak wang paben-taben saya budi roh ngiding bu aroh terus iki mantiran selamat dekapi amin ya rabbal oleh telok 4 tete nih wa ayyu tiyahu kitabahu biyamini orang mun kenceng berjemaah bukuna ku laku iterema dari tanang sekangan amin bukuna iterema dari tanang sekang bukuna amal penik keteretan bade iterema dari tanang sekangan bade iterema dari tanang sekacer engki mun iterema dari tanang sekangan فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا mun bukuna kalakona gulaban samtian teretan itarema dari tanang sekangan gulaban samtian bekal selamat masuk aka dalam suar pakompak masuk aka dalam suar sebenarnya kalau kau nak manusia panik kabi Allah icatat teretan mulai dari pelik sampai mate ni kesebenarnya kalau kau nak manusia panik icatat bi Allah subhanahu wa taala pas kalau ngaki ika iya panik kepada malaikat nyaman malaikat rokib ika iya pada malaikat nyaman malaikat atid malaikat rokib panik ke tukang catat amal bagus malaikat atid panik ke tukang catat amal cuba sebenarnya laku gulaban samtian si bagus si cuba si raja si keni Arya kapi bi Allah pas icatat marin icatat panik pasti kalau ngaki le era para rabu si pada malja wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nu'riju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba apa makna sebenarnya manusia dia tak laki tak bini tak tua tak muda tak putu tak alim tak rakyat tak pejabat Arya kapi sebadan kalau kok naik catat bi Allah pas kalau ngakin ilek era tinggal dapat ketina kiamat bi Allah pas buka ikro kita baca bukun kakek Arya catat na lampu baca teretan kok sentar ke pengajian Inurul Muta'allimin rubed deyaling sambingit dadup teserondup terus ingki engkau ya apa sih nyumbang ke masjid 500 rupiah bede engkau sih nyumbang ke musola 5.000 rupiah bede kapi catat na para rabu sih bede mulai dari si bagus sampai ke si coba sampai si teman mun temun ibu beban power bede mah terus ingki sampai si teman siaran langsung
Le alek detmu deden siaran langsung tak bededeng kadeng guys. Beda ada. Ya kan biasa penemu setia. Beda apa-apa rujak guys. Engki na bengki. Allahumma sholli ala Muhammad. Aro kapi beda jadat nah. Tinggal mereka kalau ngaki bi Allah para Rabu. Iya kiamat ku laku pasti buka bi Allah. Iqra kitabak. Kafa bi nafsikal yauma alaika hasiba. Baca kapi bukun kakek. Baca kapi. Baca para Rabu. Mun orang-orang siraja tusa. Terus sakit ya mak. Orang-orang siraja tusa para Rabu. Kapan buka bukun amalah. Wa taral mujrimina musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yuwadiru sawiratan wala kabiratan illa ahsa'a wa wajadu ma amilu hadira. Kapan ibuka kalenger mun raja tusa para Rabu sambil acereng ibaku waya wailatana ma li hadzal kitab la yuwadiru sawiratan wala kabiratan illa ahsa'a. Bukuna apa dia kana mak tedek cecer sekali sikeni ben siraja beda catat nakapi. Antrean barokah. Orang sing kenceng bajang berjemaah nerima buku dari tanang seka. Selamat kapi. Dan selamat kapi. Amin ya rabbal lema yadhulunal jannah biwiri hisab. Masuk ke surga tanpa hisab. Tanya kisah kali. Tada urusan, tada pertanyaan. Tak beda mah tanya kisah. Siapa dari sobung. Orang si bejeng berjemaah apa ni beda tandan para Rabu. Andi nol, andi rak terak, andi senter, andi lampu. Orang si bejeng berjemaah masuk kabenglah bengas warga langsung di malaikat iambe salamun tibtum alaikum. Selamat kakek, bejre kakek, bagus kakek, fathuluha disalam, masuk kakek kalaban ke dalam swarga kalaban selamat, nyaman odi bedi dalam swarga, lain ider jender bi malaikat. Dan selamat kakek, amin ya robbal. Arya parentana Gusti Kanjeng na, mun atoro ka Kanjeng Nabi bakun masuk swar. Pakun masuk surga. Perintahan Gusti Kanjeng Nabi boleh terus lagi iki. Terus lagi iki. Bi Kanjeng Nabi gulaban samtan isoro ja fitnah. Isoro ja afit. Ja kenceng dungat. Bakompak ja kenceng dungat. Ja kenceng afit. Ja kenceng agabaigo. Ja kenceng agabaigo sit satatangkeun ja somoso satatangkeun pawakor. Setuju? Satatangkeun Pak Akor setatangkeun jamu. Pak Akor setatangkeun jamu so seteretanan, jamu so setatangkeun jamu so sekampungan. Engki na bengki. Orang kenceng amuso penik keteretan terus mak, terus mak. Amuso beda tada samuswan. Beda tada seta akor setatangkeun. Beda tada seta kompak setatangkeun. Ini ngaki orang sing kenceng amuso tak nyapa seteretanan tak nyapa setetangkeun tak nyapa sekampungan tak nyapa sebeuleun ini terus lagi iki bi Kanjeng Nabi ikwalayat hulul jannata qati urahim orang mun amuso tak kira masuk swarga walau mata fi jawfil ka'bah mangke mati perpan atau aling-lengi di Baitullah mun mati nah perpan andi muso jadi mati tak kira masuk ke swarga mangke mati perpan atau apa boleh kerokun mati longos mati perpan atau di Baitullah tapi mun andi muso tak kira masuk swarga. Mandaran selamat nah. Pak kompak mandar selamat nah. Kan mangkana muni kebeji orang sampean jek beji koreng. Siap. Terus siap. Sampean muni kemoso bi orang sampean jek moso koreng. Siap. Sampean mun teh sapa bi orang sampean nyapa kade koreng. Siap. Deui mun teh sapa bi orang nyapa kade sampean. Teh sampit di tandi otak. Iya mak gempang perembegan. Ayo mulai lah ke swarga ya. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Terus. Ya ini ngaki terus lagi ngaki. Terus. Beda telok kelakuan. Ayo.
Are mun ikalako bi gulaban bi panjenengan gulaban sampean masuk swarga tek nyata-nyaki. Amin. Beda telok kelakuan. Ini ngaki. Debun Kanjeng Nabi salasun mangkunna fihi. Beda telok kelakuan. Mun ikalako bi gulaban bi panjenengan sedaja hasabahullahu hisaban yasira bi Allah ku laku pameriksaan pademang wa yudkhiluhumul jannah biwairi hisab ban bi Allah pamasuk swarga tek saprek segeluh. Amin. Apaan setelok situng antafu amman dzalamaka nyapora ka orang sidengki ka gulaban sampean. Ari beda nyapora ka orang sandi salah ka gulaban sampean. Nyapora ka orang sirau ngalero ka gulaban sampean. Ari beda mak nabi perang mak. Beda tak beda. Mun nyapora ka orang sitandi salah gampang. Las-telasan sapora naka iya sebalik ke sapora naka iya sebalik ke sapora nale iya sebalik ke iya jereng tandi salah kunya mana lik balik engki na bangki keng mun orang andi salah are pak bini andre laki nabi ni dua pas sing udah datang ke situ sapora na buki kok kortai tabengi capi engki na bangki munya ora karengan di salah berak tak berak keng konjor narajo ra konjor nyapa ora ka orang sandi salah nyapa ora ka orang sing nenget nyapa ora ka orang simir ngomir nyapa ora ka orang sidengki kagulaban sampean beda orang cek dengki ni tetangken sampean ngobu ajem indrim beda sampian ngubu entok ikecok beda sampian ngubu banyak gemet bentel ora sampian ngubu etek iendrim beda tada lah pokok nyabek sanyo ike beban arden tapi mun karagun sanyo tak petian mun rampenang tuman beda katel elam katel lelang tak. Sare kesele berete temu teritani sare. Songku keng bedereng mati tek bebeli. Bedereng ngejam tek bebeli. Tinggi ngok congok ku tak jual binakan nangki. Tek ikut pelkol etembang pararabu. Duje katel mar. Mun ilongos ki tak ada si kailangan katel. Mun sanyo biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Manteran barokah Pak kompak manter barokah amin ya robbal badoreng lah ngomir kagulaban sampean sedaja tatangken pani ngobu aja mate ngobu entok gemet ngobu etek cotok beda nyabe sanyo ilang ben arden nah nyabe selang ilang nyabe pralon gemet terus nolong landu kari kenengen nah itemu sing ngalak je jadi ya ikebele iki Allahumma sholli ala Muhammad itemu sirok ngirok keng bi sampean sapa ora dengki mun kedengkin keng sampean nyapa ora kegepeni bagus sampean keng jere malarat malarat Allahumma sholli ala Muhammad senemu agak kepeni kemun tak sibu setung engki na bangki malarat keng mun bisa mak genjeren ra mater kawadah Pak kompak mater kawadah situng dua itrosaki wa antasila amman koto akah tetene intar kaoreng si tak tuman intar kesampian nyandir kaoreng si tak tuman nyandir kesampian pesemak kaureng si majau kesampean are malarat teh beda tetanggana tak teman intar kesampean bi sampean intar melolo sampean kekeringan setahun tetanggen peni tak teman nyande ting tetanggen ke peni kekering sampean nyande ada sampean kepatihan libelian tetanggen ke peni tak teman nyongom ting ke peni kepatihan sampean intar ada geni kemalarat bulan bi napson teh begi bener iki encanak sholat torot aja ki intar dah saja kaki sakit berapa bulan tak ada yang nyongo bener iki tapi mun bisa taretan
nyampung nyapa kaoreng si tak nyapa kagulaban sampeyan intar kaoreng si tak teman intar kagulaban sampeyan terus iki nyanda kaoreng si tak teman nyanda kagulaban sampeyan alabet kaoreng si tak teman alabet kagulaban sampeyan nyampeng kaoreng si tak teman nyampeng kagulaban sampeyan koncor naraja keng malarat si bisa Allahumma sholli ala Muhammad nika parentana Gusti Kanjeng na parentana Gusti Kanjeng na dua telok itrosaki antu tia aman haromakah lampe kering si cerek kesampian Arya sirwetan boleh coba ada orang tak teman terater kesampian bi sampian nyatri meloloh beda orang tak teman hari beri kesampian bi sampian ijului meloloh beda orang cek ceren kesampian keng bi sampian ip kalampe meloloh gini kemalarat bi lebih munatari kebini andro matanya ketorot jaat reh nyampeli di setade alton bener ini lah biasa Allahumma sholli ala Muhammad mila dari menikah terus mak napa saya perintah bi Kanjeng Nabi lakon kan mangkana kenapa musalla nurul muta'allimin niki musalla nurul muta'allimin panika mabede molotan para rabu si bede mulut ben taun mabede niki ben taun pong kampung kompak iki bang sobang alhamdulillah pak kompak alhamdulillah yereng nyombang re menika bede nyombang lakoh bede nyombang biaya bede nyombang deeren bener nyombang deeren kok tak bang nyombang keng ngero deer Allahumma sholli ala Muhammad ya bade si nyumbang manglo aduh mun pamanglo aja iya tarik beri apa keng geger melol bade ya jare pada sombongan keng mun nyumbang rok ngirok lah nyumbang bi letak nyumbang akit nah bade nyumbang bi letak nyumbang apos gembose luar bade tade bentaun musalla nurul muta'allimin panika mabeda molotan bentaun mak le musalla nurul muta'allimin bentaun mabeda molotan panika ora rabu si bede bolje beni karo kun sekedar akompoh laga panika beni karo kun sekedar masyarakat datang orang juk tojuk laja beri pengajar beni sapanika si penting panapa contoh apa saya perintahin Kanjeng Nabi ben panapa saya lakonin bi Kanjeng Nabi panika contoh sing kemarin molotan panigulaban santan setuju betul tadi umat Nabi Muhammad secara kafah tadi umat Nabi Muhammad sesampurna amin nikah ku laku masuk swarga abareng Gusti Kanjeng na amin ya robbal alamin pon itrosaki ya lalampana Kanjeng Nabi boleh panapa Allahumma sholli ala Muhammad lalampana Gusti Kanjeng Nabi ben parentana Gusti Kanjeng Nabi gula ben panjenengan soro hormat ka orang sepo soro amul jaakin ka orang sep pakompak ka orang sep cengal bengal ka orang sep reng sepo pani bi lebih reng sepo bini manti kan mangkana sampean mun nyari manti maria doa si manti jeki entar kemakai sampean cekintar kahabaib cekintar kering wali sampean mun andi reng sepo sampean minta doakin kering sepon mantian bentuan wali kompol reng wali di bun baran alam kabun temur alam kompol di bun dajan alam kabun lawan alam reng wali salam dunya panika kompol kapi minta doa sampean keng pakun mantian doaan reng sepo ngiding paham lah kompol para wali panika kapi di bun bara kabun temor di bun lao kabun daja salam dunya bani liwal li karo kabeh kepo sampean minta doa kawali salam dunya bani keng pakun sampean mandian doaan ring sepo bani pakun para rabu jelas itu ngerti sampean mangkana ring sepo bani ka nabi hormat ring sepo nabi hor pakompak nabi hor nabi muljaah ceker
cek sakit cek pakecewa cek pasedih cek pasusah mun bisa pabu di lebih reng sepo bini reng sepo laki ini kemantiki ya mak keng mansion reng sepo bini arah apa mak mansion reng sepo bini penik kesinyang sara berharabu mun reng sepo laki tak reng kerogun matoro mari matoro ya bah meleko debar mak gila pak terus iki reng sepo laki ya kalau udah ya mari matoro ya bah meleko debar nih biniin ki ngandung bener tinggal dung ngandung panik kedirin yang syarat teritan beda karwai setian tentang kegula bararabu si beda mulja dung ngandung 4 bulan bau kesebereng karena saya tanda kerocok tanda kecukok tanda apa saya kakan sabun biru cap korsir wah ros mai sebab kain ide terus 4 bulan ngakan sabun biru cap korsir karo mah maudi marah cek 4 bulan teh kelaken pak krotok betokan engki na engki reng bini nyang sara tak nyang sara dungan reng bini nyang sara tak nyang sara ike bemangki de emak para rabu ka pasar ike bengari ike tinggal saja dungan umur 9 bulan para rabu muncul kene becat tak reng kempang iki kapan mangkat ka pasar becat de tengah rapet mare mun jadi bakun nabi kebe engki na engki ni kering bini tinggal lahir ya Allah aduh hantarna mati benudi mak kek lah kek entak ngiding kabar dan kadang atuh kon kajem sebereng mun ajam dubdak lawak ipa dubdak lawak ajam ngeremi dubdak daje dubdak daje bener iki layar tinggal malarat iki bekebidan para rabu si pada mulja aduh de pak kedelem masake roma ipa de majurwa taretan bidan elecer kek lah ken pak rokok andi ada na berharap engki na bangki kapan bedereng keluar tanya de mabuk muka situng le bedereng keluar tanya boleh de mabuk muka telur jadi tak tahu apaan saya buka tutup jadi nyang sara tak nyang sara la ilaha illallah mari lahir nyusuh reng nyusuh panik kemun si sampurna 2 tahun para rabu aduh kayak laki tak ngiding kabar ya Allah anak tengah malam menangis cekering sepo bini engki na bengki kayak laki lepas kunte dung karo malahan pahala korakan di mabere cek lepas nangis bayi apakah sosuwe kok anu si nyusuh mulai gelak 1:30 telur 1:30 kita dengki na bengki reng tepo bini malarat tak malarat nyang sara tak nyang sara la ilaha illallah ike bemangki de emak para rabuan ani yempen intara kauncengan yempen intara kemantan yempen intara kepengajian yempen celing mun kayak lakian ku bede-bede yempen wa mun bini anar aro bener iki aduh mula nangis anak para rabu maki oncengan para pantai met karo para rabu iki betoju iki bejaga iki betoju iki bejaga lah tak ejep aku nangis teretan icong ke koncon soson para rabu celetak bener iki cet lagi kecolokan anak ya Allah ku keng tak todus koncon sos padang koreng engki na engki keng kerogun demi anak makai todu si kerja makai belake kerja ya Allah mun pagi bengal kering tua mun pagi bengal kering sepo mun pagi jat ngerjat kering sepo bini berarti alamat nak foto tak kira jadi orang bejra di dunia sampai ke alam akhirat jelas kan mangkana mun orang seseorang pada kepalain palain reng sepo palain sehingga cek kerja cek bengal cek alaban gulaban sampean sehingga mun kering sepo pelayan mun terus dia orang salah pakompak mun terus dia orang salah ridha Allah fi ridal walidain ridha Allah pani ketergantung ke ridha reng sepo 2 mun reng sepo 2 ridha Allah ridha amin tapi mun reng sepo 2 duka Allah pas nurut duka tiga tereta
mana senga anak gula ban sampean montro tak dadi reng bengal pamunduk pamon pakompak pamon pasako panga sabe ke musola sabe ke langker sabe ke madrasah mun bisa sabe ke pondok mak le tak dadi orang bengal ka orang sep mungkin kalau aku di pas sekolah umum karo dari tak menjamin kan banyak masalah makin panik ke tabung pak kerokun sekolahan umum beda tade tinggal madrasah ante iyen teren musola ante iyen teren apa lagu Pancasila apal keng mun yasin tak to macet cerita lepan ting lepan mate ngap celengapan lebet Pancasila jere baca setin Pancasila satu ketuhanan yang maha esa ini ngaki pak eko etapor jadi bi malaikat Musolli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad mangkana anak sebab ke musola anak sebab ke masjid anak sebab ke langker anak sebab ke madrasah mun bisa sebab ke pondok mak le dadi orang satoro ocak ke orang sep paham sampean ngerti sampean ni sama-sama makin peni gelanon mun kabareun gula tungi ngereng bara tak aku ngereng timur kebara ibarat tuke nih di mana oh itu timur tuke iki oh ya kelero ari Allahumma sholli ala Muhammad terus saking ki orang muni bara para rabu sebeda mulje mun ka daerah Sampang pani para rabu bi lebih nang daerah Sampang ka dejen pani para rabu bi gula-gulai ke balai pengajian nang Sampang bundajan orang seman makin pani kemun andi anak beri pondok ga agan teh pati ke pokok andi anak beri madrasah ga agan tak pati ke bunga andi anak beri langker ngaji madrasah ngaji langker ngaji pondok tak bunga ga agan ring tuan para rabu bukten apa tinggi tanyakin jawab na pes-tepes di mana kakek sing ngodean do teko asa kolai mor laon romai kelas berem tak tai demang jawab kelas berem pai ko tak tahu mun setuan do di mate ko mondok ide bedi tele mage busra kelas berem iya duta demang aja jawab coba tanya ki mun si waktu anu di mate loh mun jero di Jakarta dong du malam dorake man duli korjutai istro kebeli keramik Roma nih kok kita kebeli pelantau kan tak ngening pah komo ting pak le korjuta mak engki na bangki seakan-akan itro sakia mak anak mun bade pondok anak mun bade langker anak mun bade madrasah anak mun bade madrasah anak mun bade musola anak mun bade masjid seakan-akan tek ke pokok bentek ke bunga bi reng sepo ternyata mun si kelar ngerempe seadutaan la ilaha illallah pah macocong teh terus ingki mun kini kan natunya nih kayak kaparlo king karo kun beni kapi pah parlo tun marah terus ika parlo tunya benika mak ika parlo menter soki ya sampean kapi paka aja nak foto kapi menter soki ya terus nak foto kapi menter sokia saya hadir panika kapi menter sokia ya beda doa baca muntra sokia ibaca mari dingaki beda solawat nyaman solawat sajaratun nukut pungkan abese ibakia yang dak remah terus yang mun anu burung tina malela pada tandi terus ya dingaki beda solawat ari baca bi dengodan beda solawat tuli taman pungkan beser ya pungkan bes apa solawat isra baca mun mari abu jeung isa 400 kali baca bukan beser kita tak ada remah ngucap mak 400 kena itu pungkan beser ya teh terus saking ki isra maca berapa kali 400 kali kor pokok mari abu jeung isa bektona mari abu jeung mangke baca kol sanga pada kol 10 pada baca kol 11 pada kol situng pada kol 2 pada pokok kita sebu baca 400 kali mun maca 400 kali paling abid 20 menit paling abid mun maca 400 kali paling abid 20 menit
mun jangan tasbih 15 menit mare ya keng santaan tasbih jadi terus lagi darah baca-bacaan ini ngaki Allahumma sholli ala Muhammad ya ini ngaki bacaan sepenikah sholawat sajaratun nuqud punggana bese punggana darah baca-bacaan ini ngaki tak beli na boleh hari kurang penting pun ini jaga aja saya luar mak letak ini yo terus lagi ya sini kebacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dah boleh jadi dentek tahu lah bukan bese pak orang lancong bakwa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ayo bareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad baca boleh dari mana boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi gule ku amare niki kesampean solawat penika bi gule je seakhir kesampean sampean ngucak nerima kaulah pakompak iki marena tori baca boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad boleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad baca berapa kali kok baca apa bekon maca mari apa jang isak ngalak sesempat kol sanga sempat kol 11 sempat kol situng sempat kol telok pokok lah maca sebelum sobu ke penikah mari apa jang isak sampean ki tak sobu maca 400 kali bakwa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad solawat penika bi gule je seakhir kesampean boleh solawat penika je seakhir kesampean sampean oleh ngamalakin ke penikah la baca bi sampean insyaallah sampean sokiyongku amin pakompak amin sokiyongku amin ya keng mun umpaman maca oleh 2 bulan ki tak dikandi pese sampean keng ki tak buala yang je kan bungkan saya bagi hari ya kok sampean pentan nuntut ke gula oleh 2 bulan si macam tak dikandi pese mak keng ki tak bua dumun oleh 2 bulan saya taman nabu ada remah Allahumma sholli ala Muhammad mantiran barokah mantiran manfaatah amin ya rabbal nikah solawat panika tada mun solawat panika tada si tak terima sabadan solawat pasti terima sabadan solawat napa saya baca sampean lah istiqomah maca solawat nadia kursi penting istiqomah mah kadang ting kedung kenceng maca 313 ting lah kedung tak kenceng 2 tahun tak maca sekali solawat panika terus saking mal-amalan penika langkong solawat si penting istiqomah jek kala merena bojong 3 kali lah bakun 3 kali jek bau merena bojong sekalian mereka bojong sekalian maca solawat nadia terus iki merena bojong 3 kali jek bau Allahumma sholli ala Muhammad mun maca solawat sampean sampai Pak Ibu 444 solawat nadia icapok zuhur sampean Pak maca solawat naria ikatibiin berapa Pak Ibu 444 ikatibi ingan 6 kol 11 haram telah zuhur si Maria tak ada iya jadi dan kadang carta belajar si maca lah pendet ruah Kalimantan Selatan dewa Kalimantan Utara apa Allahumma sholli ala Muhammad mantiran walia barokah amin tadi muncak bacaan solawat penika pak kuni terima bade solawat fatih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim bade salawat tibbil qulub Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi bade salawat munjiat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat bade solawat je seun dari Syekhona Khalil terus marah membuka kapi setiviko
haram king karo kun pola alam semakin perarabu cak non beki kabeh beku ya cak gula mun mulai kol 12 penideki de pak sobu kedopo mah dengar ketima tak bisa jauh gula teh sampang bunda jenah jauh ya mun yo kor kesamtian nyaman boy Al-Fatihah kula ber Rasulullah Muhammad boleh ya kapan Al-Fatihah kok ngide ya perumahan ya deh ulah sudah borok deki telo sobu Allahumma sholli ala Muhammad pohon mantar barokah terus mak nikah ni solawat bila alek dat ngodedan muni baca beda solawat dari Syekhona Khalil bin Abdul Latif siapa-siapa orang semat oning ke Syekhona Khalil sampean karwastan si budi Bangkalan ro oning saya budi tarjas sakar oning Syekhona Khalil bin Abdul Latif Syekhona Khalil bin Abdul Latif penik keteretan si budi murja sema beda cikal bakalnya Nahdlatul Ulama ni ke Syekhona Khalil bin Abdul Latif kan mangkana pusat NU penika para rabu si budi murja si banyak budi mathura arapa karena si akabai ring mathura Syekhona Khalil bin Abdul Latif nikah pana penyaman makirim panapa makirim tasbih makirim tongkat kasapa kakek kontraki kakek As'ad Samsul Arifin manterono lia berokan pakompak manterono lia berokana kontraki ka akama ta kontraki kakek Hasyim As'ari tebuereng ke Hasyim As'ari tebuereng istikharah ke Syekhona Khalil tiba kon arwa kan NU beda tam kembere anu tinggi beda kembere tasbih karo terus sing gimana Allahumma sholli ala Muhammad karuwa teretan sebeda mulki lah nikah Syekhona Khalil bin Abdul Latif penika pernah aja ke santren solawat siapa-siapa orang yang maca solawat ariyah debun Syekhona Khalil mantrano lia barokana saya maca solawat ariyah bi Allah ipa kempang rezeki amin dak ada baca nah rekam mun pahit iya palaki setia agak sampai asobu saya apalah terus ingki bacaan sebenarnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ini ke solawat ika kempang rezeki mantar sokia kapi bada solawat ika tahajud terus sakia solawat de siapa solawat de Habib Soleh Tanggul mantar olia berokan pakompak mantar olia berokana Habib Soleh Tanggul panika ijazah solawat de sapanika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tawfiru bihad dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub ini ke solawat Habib Soleh Tanggul baca bikul yalla lah pokok si penting lah macam solawat lah dah iya mak lela tuli mare solawat Jibril pada sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad lapa banyak gula ban sampean mun maca solawat sampai sekalian bi Allah itro sakia mak itro sakia mun maca solawat sekalian bi Allah iblis 10 mun maca 10 iblis 100 mun maca 100 iblis 1000 mun maca 1000 wajib oleh pertolongan kanjeng Nabi amin kau tu cakap zaman sallallahu alaihi Muhammad 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 sakecek deh abidana rokok ruang lebih rokok pah opat tahun 45 wi sengenyot deh abid mengkara macam selawat sebuh sekecek manteran barokah pokok tak bacaan panik keseparat tuh Allah baca hoso tak hoso baca ngerti tak ngerti ke maknana pakun oleh kenceran iki panik bacaan solawat maulaya sholli wa sallim
lim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim bareng maulaya sholli wa sallim ril khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya bareng maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim manteran terima kabeh manteran terima kabeh saya pada pak jadi ilmu manfaat niki mak ampun saya itu gula lesoh sampean lesoh gula payah sampean pada pak payah tigel manteran papa napa saya pada pak pani dadi ridho Allah papa napa saya pada pak pani kabeh manteran barokah manteran manfaatah gula malam Senin beli pole kegepor apa ikri saya pote ikai makir saya pote oi bulau oke malam Senin panika gula bener kri saya pote pokok laleng leng dan gula lagi nyon doa ke manteran sehat dah niki ya sampean kabeh manteran sehat dah amin ya rabbal alamin pon saking topo mator papa napa saya pada pak dadi ridho sering tuan iki oh tak cak gelo ta tinggal mulia kayak boleh cok non tak ringi dinai bekto Arya nambah bekto ikam apa penelitian yang kan mau nambah bekto ini durasi lain Tori mati istighfar kalau lagi, pelan yakin begela menteri sepora abi Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Pak kompak. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi sidani ilman. Sidni ilman nafi'ah wa waffiqni amalan salihah amalan makbulah Pak kompak astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi sidni ilman nafi'ah wa waffiqni amalan salihah amalan makbulah angkat tangannya Allahu Rabbi Allahu hasbi jauhaki sifat iri dengki atena gula kotor iman atamba lontor amaksiat kabere katemur balik boleh Allahu Rabbi Allahu hasbi jauhaki sifat iri dengki
atena gula kotor iman atamba lontor amaksiat kabere katemur kabere katemur pakompak astaghfirullah rabbal baraya Rabbi sidani ilman nafi'ah wa waffiqni amalan solihah amalan makbulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Allahumma awsil wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama wa jazihi anna afdala ma jazaita nabiyyan an ummati wa atihil wasila wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa ba'thul maqamal mahmud alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mimman yastawjibu syafa'atah wa yartaji bihi minallahi rahmata walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bihurmati hadan nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikin linahjil qawim ij'alna ya Allah min khiyari ummati wasturna bidaili hurmati wahsyurna wadan fi sumrati wastamil alsinatana fi matihi wa nusrati wahyina mutamassikina bi ta'atihi wa mahabbati wa amitna ala sunnatihi wa jamaati. Allah adkhilna ma'hul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'hu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna bihi yawma yastafi'u bihi al-khalaiqu fatarhamuha. Allah inna qad hadarna qira'ata maulidi nabiyyikal karim fa'afid alaina bi barakatihi libasal wa takrim waskinna bi jawarihi fi darin na'im wa na'imna fil jannati bin na'imil muqim. Allahumma bi jihadan nabiyil mustafa wa alihi ahli sidqi wal wafa kullana mu'inan wa musifa wa bawwi'na minal jannati wa rafa warzuqna bi jahi indaka qabula wa izza wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaika bi nabiyyikal mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar kafirah nadhunaba wa lusad wa harusna ya Allah min jami'il makhawifi wal akhtar wa jama' bainana wa bainahu fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamnahu min yasiri amalina fil ilani wal israr warhamna bi rahmatika wa fil lana innaka antal ghafur. Ya ilahi bihaqqi sayyidina Muhammad wa bi jahi sayyidina Muhammad wa bi syafaati sayyidina Muhammad ij'al mahallana wa musallana hadhihi ya Rabb sababan liman ihtada waj'al ma'muran wa amnan wa intizaman ila yaumil qiyamah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa bi barakatil Fatihah. Nyuwun sapora sedaya kehilapan iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.